morning. Good morning, Maya. Masuma benda ngai sa loli ne. Aw asipiu ra. Sa. Sipiu hai ra. Sa. No, se. Ra. Sa loli khoi bread butter ga tai dana mai sangom da phalani chugi bu kina sa khitang lole. Aw hapten ni chugi hapten. Bread check tang ti to ra do so aina ka se saning ba khara ma sida to re ai se ang sa ga dra se do di mayam da ai bread cha ni ta hai do khra no hayo aya ma nga si di ang ngan na hogat le ada kano ma pa su mama su papa su loi duty cha khre si di ada isui ben gi sangsar tare ka koi mayam cha thaki ge ka cha thaki ge sam ga che brush to bai pung khadu bane lok tho sira samja kai piu ge kai piu hai no cha sa thau chi sangom thau masuna masu se tum gi ni ba ada ma singa ta na ngarang singa ta tum bagi nga ta na hogat le ba cha adu bobo kini adu bobo ke angang na thakpa ya de si khangbra masuma ben breakfast tau ge sabra jala ya ma na yeng ge chiu sabra ne tang sabra tang thang di ko ndu di sabra yo chi ga yo yabra cha ko cha bobo se lu ke ko no beke cha mai adu di taw no sa si pa ol ma gi si da lu ning di ai gi da yung sabra bobo kis na haw do man ba harau rai madi ising je ko magi ising botol thau ya de sum glass chau ba da thakke hai ya hai sum ising glass chau no tham anda thak to da hai mia hai mia ai ising thakke hai om ta bai to ising da sing glass chau ji ising thak yam hai mai botol thau ya de hai do am ta hai do che a b c d am ta hai do che hai do thoi na hai ya di si kai gino ma nga si je hoga to matam di ang wa li ba adu da hujik se ma se amung tung gi bra su kham ko te na ngai di aina breakfast loir ba matung da hoga lak pane da breakfast phajana tawba sema ngamdre ai di poha gu ba kai gu te khara dum cha jani nge ba yu ke khatang thung ga katang yaw bu che adu ni da adu mana pung manga makhai da de hogat le aduna ai pung manga makhai da du di moi duty cha to bor ga di ai thabai ingang ai de iru mai the ja thok na ko lighting khulam da na ai loi ready da loi chalo de moi cha khadi moi chatri nge da loi sal horaga di hiru jatana khotana loi sal horaga di suibe lengna ba khar ko mi dana ko adu mai na tau bane ado ngasi di nganta na hogale ai ne iru jabaga si ma se sofa da thamaga bobok ne iru jauge ko haraga thamme ada ngasi di awana ai je kano tawre loi salle mana hogala le ra ne chu iru jabam khangdre ba ko iru jaini ka sapon noi da ba thidre pa khara ta hobe to mai daw loi salle ado ne ma hogati nge da thabak se loi san mane ado yadre ngasi di hore adu budi sai sing budi isui bian asambi tawrani hawai tawraga thak sara loi salani ata ada aina ngasi je sum video macha ma sum semjalake na sum nam mi jani isui bian gi ol ba mayam sum makata yeng mina se
mayam isunupi banigi ngasigi video matek se loisal hodawagi hujikta mo ai se loisal la ine bako mase nganna hogot panina pung baro da tungre ada ma pung nungthin side pung ani mungtang tumme bako ada ai se adugi loisal hodab tu da ai se ko loisan ba oina sum video matek se makatang sum chema ini bako aduni da mase ngantana nahangai di hogote aina dum breakfast kari kra loira kanta da adum hogalak pane bako adung asidi mana hogalak matam da ai se iru bawlu hodre mama paga di duty do satna banga ta hogalak do ma so dum yaure ngarang se ma se nganta di tunggi bane bako aduna soiram ba yae bako aduni da ado mayam ai phone je ko video am thagap da numi humni mari ni de dum change hanagi ariba video khara yauraga leye bako aina suka kakhataba aina adum YouTube hangdinge de yumda leiringe da aise video khara namgal le isana sum khara namjaba se pam jabagi ko samata chara so dum aise pudru ga singkhalaga dum chabado yam nungai jabado adu tawe do isa ga dum thaba admai sum tawne da ko adege lai mata salaga so dum heta video cham heta nam hauba adegi di hai mata pal so adum khara namjaning ba hai tare ko ai habit to adumai tawe ko ada hanagi di kakhatramnina akon bagi budi dum video upload tawraga dum kakthapane ga sukai de ko ada sigi sidi kakhatramnina adum da kakhatraga di hanagi do tawga tawda khatang kakthalaw do khotaba yaw base dum video thagat basida problem oira na khalle ko aina phone ji jo kaisu yam keno tawbana te si khatang ga oibrina aina ama mahut chin badu so aina pam da si sum sijina nungai adum sijina bane ko aduni da aduna na mu time mart khoise dragon city na khoise se barenda malai khara saw sina tai sum pham da mayam budi le ko khoise pochai leiba chatpadu da video se nama ga ko August ki last week swaisida part 1 2 khaido ga thagar khi bane ada ama arkon bagi sina August ki date 30 gi nung tawar swaise thagar khibne bako aduga akhoi Manipur da September gi date 1 da akhoi rocket bomb tawdana misimina yaudana wana mayam ta gi ba so pan yaw gi mayam dugi no ni le rakanda ai video se upload tore ai khanju khaludre bako ado mai tor ko da ai thamoi da nungai tabadi dum phawe bako ai gi video se kaino tawre kaino da akhoi video se smi lan gi kaino se lan gi hebde misimina yaw kan ji thagali se hana wakhan ji nuai tabam di phawi ko ado akhoi video do akhoi adugi marak tu thagapadi na te ko iPhone sina ya da bagi ado ai matang du da ta gi bune ko ai thana sum nuai tabai sumai no wanga ngi se ai ju kadai de pan thore ko aduni da aduna som nahangai di dum nganna hogotabani na ko khar phai ba dura ngasi di nganna hogolak pasida ko sa lo le thamge ya da bini do ama tore thamge ya da bini do ngasi je aduna breakfast ka si phajana tawwa ngamdre ngasi di ada ma su ngata na tum gare ngale di hogalani video se loisel hodabagi aina sum matek si masum hapai ne mayam kainarasi bye bye.